Mwiriwe, tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 mu masaha y'urukerera karekare. None kuri uyu munsi ibintu byongeye gufata indi ntera ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba ari kubamwo impinduka nyinshi ku buryo butangaje. Nta wari uzi ko bizagenda gutya ku ruhande rwa Wazalendo, nta n'uwari uzi ko byagenda gutya ku ruhande rwa M23. Bamwe batsinda abandi batsindwa, bamwe bahomba abandi bunguka uduce batwongera ku tundi bamaze iminsi bigarurira. FARDC na Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hose biravugwa ko bakoze ibikorwa bidasanzwe bya gisirikari mu kwisubiza uduce twe dufitwe na M23. Wazalendo bambaye 23 agace k'ingenzi cyane kazwi nka Katoyi ko muri Masisi. Urugamba rwatunguye benshi bati nk'ibi bintu Wazalendo ibikoze ite igenjite M23 kugira M23 yisanga itakaje iyi lokalite cyangwa se aka gace ka Katoyi. Katoyi urugamba rwabereye ndarukubwira neza uko zagenze ndetse n'uburyo FARDC na Wazalendo birukankije M23 bikarangiramo 23 itakaje aka gace ka strategique cyane. Sibyo gusa, agace ka Kasake nako kafashwe na Wazalendo, na gace kari strategique nanone aho ngo muri Masisi. Gusa siko konyine, ahubwo no hepfo gato muri Kalehe hari agace ivuga ko kigaruriwe nanone kuri iyi nshuro. M23 muri ibyo bice byose igenda yirukanka, Wazalendo baravyigarurira. Niyo makuru akomeje gushyirwa kuri les sociaux ku mbuga nkoranyambaga zabo, bavuga ko bari kwishimira cyane cyane iterambere yamaze kugeraho n'uburyo bakomeje kwiyaniza M23. Hari ibisasu byumvishijwe biturikagurika amasaha y'urukerera, amasaha ya kumanywa, byose byari biri mu mugambi wa FARDC na Wazalendo wo gukora ibishoboka byose ngo bisubize uduce twose bavuga ko dufitwe nk'abarwanyi baba M23. Kubw'ivyo rero bakoreraga ku gitutu gikomeye kuko na M23 itoroshye, yagerageza kubakubita ibasubiza inyuma. Icyakora bigasa nk'ibinaniranye cyangwa se byanananiranye koko, nyuma yuko FARDC na Wazalendo babyinyisinzi bavuga yuko igikorwa gikomeye cyane bagikoze kandi isomo baritanze. Hanyuma FARDC biravuga ko yohereje abasirikari, yohereje ngaba parakomando muri Ikobo. Ubwoba bw'ibitero bishya bishobora kunyira kubura muri kara karere. Wibuke ko ku munsi wa tariki 12 tariki 13 havuzwe abarwanyi benshi ba 23 baturutse muri Ikobo berekeza muri Teritwari ya Lubero. Ikobo na gace k'ingenzi cyane karirwa muri Teritwari ya Walikale ariko mu gice cya ruguru gato ya Masisi. Bari kuva muri ibyo byerekezo binjira muri Lubero, ari nabyo bikomeje gutera ubwoba rero abaturage batuye nyuma kubona FARDC izanye abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi bya gisirikari nk'ari kwitegura urugamba rutoroshye kuri bo na M23 bahanganye. Bakibaza nimba na M23 yagiye gutangiza nanone uburyo gusubiza inyuma abantu Wazalendo na FARDC bahise binjira muri kano gace cyangwa se bahise binjira byako kanya mu gace kagenzurwaga na M23 ku buryo bishobora kuzana impungenge zidasanzwe cyangwa se impungenge zikomeye ku mutekano nyirizina wari utegerejwe muri iki gihe, cyangwa se abaturage bibwiraga yuko bashobora kubona amahoro n'umutekano batitwabona, ahubwo bishobora kuba intambara itoroshye. Turabigarukaho. Hanyuma M23 yatangaje ibitero byayigabweho mu itangazo rikomeye ishinja FARDC kurenga ku gahenge no komeza kwica abaturage b'inzirakarengane mu bitero bitarobanura ngo bakoze. Kuri uyu munsi bivuga yuko bakoresheje imbaraga za gisirikare zidasanzwe bagaba ibitero kuri M23 nyirizina, ariko ibyo bitero byakozwe na FARDC byari ibitero byatangiye ku munsi wo ku cyumweru, si n'uyu munsi gusa, aho M23 ishyira hanze amakuru igaragaza neza yuko FARDC ngo bashaka ibikorwa biremereye cyane, ariko M23 kabyita ko ari ukurenga ku mahame y'amahoro ndetse no kwica inzirakarengane z'abasivile muri bino bitero. Itangazo rya M23 ndari gusomera bitari byo gusa kandi, ahubwo barasaba imiryango mpuzamahanga kwamagana Congo, kwamagana kino gisirikari ndetse no kugifatira ibyemezo nk'igisirikare ngo kiba urupfu ku baturage b'abakongomani bakomeje kwibasirwa umunsi ku wundi.
Hanyuma igoma Viviane Van der Pelle ni umunyamabanga wungirije wa MONUSCO yagiranye igoma na bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC aho bivuga yuko baje muri Goma kuganira na M23 ariko ikibazo nyamukuru harimo no kureba uburyo ibiganiro byageza kugarika intambara byuzuye kuganira na M23 bakiri ku kigo cy'indege cya Goma ariko itangazamakuru ritahawe rugari cyane aho byagaragaye neza cyane ko abanyamakuru bavuze iby'iyi nkuru atari benshi bari live. Ndakubwira rero ikitezwe muri bino biganiro nk'uko ibinyamakuru byinshi harimo n'ibyo mu Rwanda byabivuzeho ibyitezwe muri biganiro bigiye kubera igoma birimo Congo M23 bishoboka ko n'u Rwanda ndetse na MONUSCO. Ureke nze tubiganireho zose hanyuma turebere hamwe byose uko biri kuvugwa uko byakabaye. Uribuka ngende umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze mutiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko uvuga urugamba rutoroshye ihangana rikomeye ndetse ukabona neza ko umunsi ku wundi ibyo ari bititezwe ari byo biba ndetse bamwe bati nk'izi mbaraga zo zigaragara kuri tele ziba zivuye ko mu minsi ibitambutse biba bitaragaragaye gutyo. Ubu rero FARDC na Wazalendo nari kuvuga cyane cyane mu bitangazamakuru nyuma y'icyo bakoze benshi batunguwe nacyo. Yego bafite ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho bya gisirikari ndetse kandi bahabwa umusada wose ukenewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo batange renfort bakoreshe ubushobozi bwabo batsindira urwo rugamba. Ariko siko byagiye bigaragara mu minsi yashize sibyo bagiye bigaragara neza ko bari gutsindwa urugamba. Kuri ubu rero reka tuvuge ngo byahinduye isura. Umujyi wa Katoyi ni umurwa mukuru w'umurenge witwa cyangwa se ni kamwe mu midugudu cyangwa se centre zikomeye cyane muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru wongeye kugenzurwa n'abarwanyi ba Wazalendo kuva ku cyumweru tariki 14 Nyakanga nyuma y'imirwano yahuje Wazalendo na M23 nk'uko bivugwa n'abaturage baho basanzwe bahakorera ndetse kimwe n'abashinzwe umutekano. Amakuru yemeza ko kuva ku itariki 11 nimugoroba hari urugamba ruremereye cyane rwegereye Katoyi kugeza tariki 12 imidugudu myinshi yo muri Katoyi yigaruriwe na Wazalendo. Hanyuma tariki 13 iba umunsi wo gukubura byuzuye FARDC ikubura M23 muri cyo cyerekezo. Tariki 14 mu gitondo badekarara neza ko aka gace kagenzurwa bikomeye cyane na Wazalendo na FARDC mu buryo bwuzuye nomo M23. Na M23 ukiri muri ako karere Katoyi ni umujyi uri strategique muri Masisi. Ubizi cyangwa se utabizi usabwa kubimenya ko Katoyi atari agace koroshye. Katoyi kugira ngo umve neza uburemere bwayo uyu muntu uyifite abisa naho abafite uburyo bwo kwakira renfort ziturutse mu bice bitandukanye. Ari igice by'amajyepfo ya Walikare, ari igice rwagati muri Walikare, ari n'ibice bya ruguru turuka mu gice cyegamiye Rushebere ndetse bikabishoboka cyane cyane ko ufite Katoyi ugenzura Kinigi ukaba nakomeza kugenda wigira imbere ugana muri Rubaya. Ibi rero bisobanuye ikintu gikomeye cyane kuri M23 gutakazwa k'uyu mujyi wabo ukajya mu nkoko ya FARDC byongeye gushimangira cyane cyane ko n'ubundi kwirya isataburenge ketse ikoresheje strategy zihariye kugira ngo warwane urwo rugamba muri ako gace bataza gukubitirwa na FARDC ndetse na Wazalendo bagatakaza byinshi. Nk'uko amakuru abivuga igitero cyatangijwe n'abarwanyi ba Wazalendo ubwabo bo mu itsinda rya Lowa Rwanda mu gace ka Walikare gaturanye nako karere nko nimaze kwikubwira. Mirwano yari ikikije nanone ibintu bizafata M23 Katoyi aho urusaku rw'amasasu menshi y'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kuva mu masaha menshi ariko Wazalendo bari baje bikwije. Wibuka ko mu minsi yashize Wazalendo bigeze gusohora itangazo bavuga yuko kuri ubu ngubu bagiye kuzira Rubaya n'ibindi bice byose byo muri Masisi kandi bitandukanye nuko byagenze mu minsi yashize. Ubu ngubu nta kongera kugira ubwoba M23 nakongera gutinya gugaba igitero mu bice bitandukanye za M23 nakongera gutinya gufata ibice kamwe ku kandi. Ikindi kandi
bakavuga yuko nta kuzongera gusubira inyuma. Nyuma gato hamenyekana amakuru yuko hari abasirikari 270 ba FARDC binjiye muri kano gace batutse muri Walikale, harimo abasirikari hagati y'10 na 12 b'Ababiligi. Gusa Ababiligi amakuru yongera kwemeza ko bajya basubirayo hakaza bakeya bo gutweringa cyangwa se imyitozo abawazalendo na FARDC bagomba kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu minsi yashize ubwo habonekaga umurongo munini cyane w'abasirikari benshi baza muri no byerekezo harimo n'abikoreye imbunda z'imisada, hibajijwe icyo bigiye kumara. Gusa hari muri cyagiye cy'urugamba rwari rurimo gushatira mujyi wa Rubaya n'ikirombe cya Rubaya, byavugaga yuko FARDC na wazalendo bagiye kwigarurira. Nyuma gato twumva ko basubijwe inyuma, ariko bizayikoresho nibyemenyekana neza byahise birigitira. Kuri ubu rero vuga yuko bongeye gutangiza intambara yeruye kuri 23, kandi noneho uburyo bari kwirwanamo ni uburyo buri strategique cyane bitandukanye n'ukuntu mbere barwanaga. Nk'ubwo M23 nta kintu yigeze ihindura ku micungire yako kare kakatoye, ahubwo yagiye yoherengera ibikoresho bitewe nuko babonaga ko igitutu cya FARDC na wazalendo kikwegerana none Rubaya. Abo ko bahambuwe na wazalendo ubwabo byongera kwemeza ko hari ikibazo gikomeye cyane kuri M23, ndetse gishobora gutuma bisanga n'undi mu rugamba rutorose rwegereye umujyi wa Rubaya n'ikirombe cya Rubaya muri rusange. Abatumvaga ko agomba kubera imirwano, wazalendo na FARDC akabari kwije bagomba kuza koko kandi nta kubatangira. Ubukana bw'imirwano bwateje ubwoba abaturage ba Katoyi n'imidugudu yikikije. Abaturage benshi bahise bahungira mu duce dufatwa nk'aho dufite umutekano, batinya ko intambara ishobora kwiyongera. Birumvikana bumvisha ibisasu biturika, bati none gutakomeza kuba mu nzu rero tukomeze twibera aho ngaho gutyo gusa. Gukomeza kuba muri iyo nzu cyangwa se gukomeza kuba mu ngo zabo mu gihe urugamba rutifashe neza cyangwa se ibintu bitameze neza, urugamba rukomeje imirwano ikomeye irimo kuba mu bice bitandukanye, babona ko bishobora kubazanira ibyago biremereye. Ndavuga abaturage batuye muri kara karere ka Masisi hafi ya Katoyi ndetse no muri Katoyi ndani, aho bahise bafata icyemezo kidasanzwe cyo kuvuga ngo reka duhagarike ibikorwa byacu tujye mu bice twakumva ko birimo amahoro ndetse n'umutekano. Kugenda kwa abaturage birumvikana ko ngo byari umugambi ukomeye cyane wo kwirindira umutekano cyangwa se kwirindira ukurinda ubuzima bwabo ngo butagwa mu kangaratete k'ibitero byari bikomeje kwisukiranya ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ari ibitero byinshi by'urutavaho, ibitero bikomeye cyane bikoreshejwe imbaraga nyinshi za gisirikari, aho abasirikari ba FARDC, abasirikari ba wazalendo, abasirikari ba M23 bakoreshaga imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bakomeze ibitero zabo mu gice kirimo M23, ari nako bakomeza ibitero nyirizina mu tundi duce twose, bavuga yuko bari gukumira ko M23 yakomeza kugenda yigarurira utundi duce. Hanyuma nkuko bigarukwaho ku bindi byerekezo, amakuru aremeza yuko ubu FARDC iri kubyinira ku rukoma. Amakuru avuga ko abazalendo batsinze mu kwirukana inyeshyamba z'M23 mu mujyi. Bivuga ko izi ngabo zasubiye inyuma zerekeza ku ruhande rwa Ngungu, mu gihe abazalendo barimo gukomeza ibirindo zabo kugira ngo bakomeze kuba muri ako gace nta gusubizwa inyuma kubayeho cyangwa se nta gutsindwa kubayeho. Ibyongereye nanone ubwoba bwinshi bw'uko M23 ishobora gutakaza uduce twinshi cyane muri kara karere. Ubu ni ukuvuga mu duce twinshi cyane twa Masisi, uduce twinshi, imidugudu myinshi ya Masisi iri kubamo uburyo bukomeye cyane bw'ibitero ndetse n'ihangana ritoroshye, aho biri kuza mu buryo bwa gitunguru, mu buryo butunguranye cyane, bikaba nkaho bitari byitezwe ko urugamba rugenda nk'uko ruri kugenda, intambara ikaza mu buryo butunguranye cyane. Hanyuma rero bakomeza bahamya neza cyane ko, ndavuga abasirikari ba wazalendo na FARDC, ko bari kugenza kano gace hari ikintu kinini bivuze ku rugamba. Icyo FARDC ndetse na wazalendo baza gukora. Makuru avuga ko abazalendo batsinze mu kwirukana M23 mu mujyi. Bivuga ko izi ngabo zasubiye inyuma zerekeza ku ruhande rwa Ngungu, mu gihe abazalendo barimo gukomeza ibintu byabo kugira ngo bakomeze kuba muri ako gace nta mananiza cyangwa se nta kongera kukavamo. Ku cyiciro nta mibare yemewe yerekeye abahitanywe n'ibi bitero cyangwa se ibyangiritse ku bikoresho biratangazwa.
amakuru aracyagoye kwemezwa ku giti cy'ababyiboneye bitewe n'umutekano muke uri muri aka gace ka Masisi ari 23 ari FARDC nacyo baravuga ku cyabaye nko gutakaza cyangwa se igihombo gusa nyirizina agace ko kari mu biganza bya Wazalendo ndetse na FARDC. Nyuma nkuko bikomeza kuvugwa gusubirana kwa Katoyi yase gongera gufata Katoyi kwa Wazalendo bije mu gihe habaye imirwano hagati ya Wazalendo na FARDC mutitwa Masisi na Walikale mezi menshi. Iyi mirwano yateje abaturage kuhunga bagahungira mu bice bitandukanye, hanyuma ibikorwa remezo byinshi bigahagarara, ibikorwa by'ubukungu bigahagarikwa, kandi yongera ubukana bw'ikibazo cy'ubutabazi mu duce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru, bigaragaza ko umutekano ukomeje kugaragara muri ako karere ari mukeya. Ari navyo abaturage bahera bavuga yuko amahoro kuyabona bisa naho ari indi nkuru, biragoye cyane. Amahoro ntabwo bayize mu buryo bwuzuye muri ibyo bice cyangwa se muri kariya gace ka Masisi ndetse by'umwihariko muri Katoyi n'ahandi. Muri Gasake naho indi nkuru ni uko ngiki irimo kuvuga. Nyuma y'iminsi 3 y'imirwano, Wazalendo ubiragenzura Kasake yo muri Masisi, kagenzura na Lumbisi muri Karehe nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Habayeho agahenge kwa 13 Nyakanga bituma bamwe mu baturage bagaruka buhoro buhoro. Ako ku itariki 11 cyatege 12 wari umurwano utoroshye cyane waje gutuma Kasake M23 bayivanwa abasikari bayo bigira inyuma, agace gasigaramwo Abazalendo. Mu gihe muri Lumbisi ho n'ubundi byasaga naho ari harafashwe na Wazalendo nyuma kwa bakwa M23, ariko Abazalendo baza kongera gusubira inyuma. Mu gihe basubiraga inyuma ari amakuru yongeye kuvuga yuko M23 yongeye kudeployingamwe abandi basirikari. Gusa FARDC na Wazalendo batangaza ko batazabyihanganira, bazakoresha imbaraga ziremere kujya bongera bisubize ako gace. Ari nako byaje kugenda, agace bongera kukisubiza cyangwa se bongera kukinjiramo barasa, birangira bagagaruye cyangwa se bakisubije. Uko babivuga kuri ubu ngubu aka gace ka Lumbisi kari kugenzurwa na Wazalendo nyuma yo kwirukanamo M23, kandi bikari kuvuga yuko bisa naho hari ikibazo gikomeye cyane M23 yahuye nacyo, bitewe nuko nta wari uzi ko ishobora kwamburwa agace muri Kalehe. Uko Kalehe ni inzira, ni irembo rinyurwamo n'abasikiri ba 23 baturuka muri Kivu y'Amajyaruguru bamanuka bajya nko muri Kavumu cyangwa se Bukavu, ariko banyuze yo ku butaka. Rero kujya agace nk'ako ngako gafatwe na Wazalendo, baramutse bifite ubushobozi bwo kugakomeza kugafata mu biganza byabo, bagiye gutuma inzira yo ku butaka ya M23 yo kuzana ibikoresho n'abasikari idakoreshwa cyangwa se itabanyabagendwa, bitewe n'ibyo bitero bikomeye cyane Wazalendo na FARDC bagabye, hanyuma agace bakakigarurira. Bagiye gufunga cyangwa se gukumira M23 kugirana connection n'igice cya ruguru, abari muri Kivu y'Epfo kujyana connection na Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga muri Kavumu na Bukavu, kunze yo ku butaka igasigenza imwe rukumbi yo mu mazi. Kandi nabwo icyo gihe bishobora kugorana cyane kuko FARDC shobora gutizana imbunda zabo kazitereka hafi y'inkengero z'amazi, bakakibasira ubwato bwa M23 mu gihe bashatse gutanga renfort muri Bukavu, muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Ibi rero benshi bagahera bavuga yuko hakwiriye kugira igikorwa kwa M23 niba nayo yumva yuko ikeneye ukomeza gutekana. Bitabaye ibyo ngibyo yaba ari insinzi FARDC na Wazalendo bari kugeraho bamanje gufata agace k'ingenzi cyane, bavuga ngo na gace gafite igisobanuro gikomeye ku bindi bice bisigaye by'epfo. Bavuga ngo uturutse muri Karehe ubwo ni muri Kabare ndetse ukagana no muri Kavumu nyirizina. Yisobanuye neza ko ari igihombo gikomeye cyane bagiye guteza M23 ku buryo bwa deployment, atari byo gusa ariko no kuba bakomeza bagakora intambara bagana epfo ku kibuga cy'indege cya Kavumu n'ahandi. Garuke kuri FARDC yohereje abasirikari muri Ikobo, ni groupement Ikobo. Bivuga yuko kuri ubu ngubu FARDC yoherejeyo abasirikari benshi bo kujya mu myanya yavuyemo M23. Nabyo benshi bahera bavuga yuko hano haba hari urugamba rurimo kuhanuka, haba hari intambara ishoboka gutangira mu minsi ya vuba cyane muri Ikobo, bitewe no kukuzanwa kwa abasirikari ba FARDC. Ariko na M23 bavuga ko iraza kubyihanganira. Umuzekorwa wibanze muri societe civile ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru
yavuze ko abayobozi ba Kongo bari kohereza vuba vuba ingabo za FARDC mu matsinda ya Beresa, Kateku, Bukombirwa na Rusamambu mu itsinda rya Igobo mu murenge wa Walinyanga, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zitangajwe ko zivuye muri ako gace mu mpera z'icyumweru gishize. Icyo FARDC bahita bakora ni on speed, ku muvuduko uteye ubwoba, bahise boherezayo abasirikari benshi n'ibikoresho byinshi kugira ngo ariho bahite bahigarurira iyo myanya, bahite baziba icyuho yo gusigaramwo ubusa, ahubwo ariho bayisigara mu gihe 23 yagendaga. Nkuko bikomeza gutangazwa, nkuko bikomeza kuvugwa n'ababibonye, uyu muryango w'abaturage société civile uvuga ko gahunda yo kwereza abasikari ari ingenzi kugira ngo umutekano ngo utu duce ukomeze kugaragara, kugira ngo ibihumbi n'ibihumbi by'abahunze imirwano bagaruke mu ngo zabo. Kavuga ko kuza kwa FARDC bari kwifata nk'ikintu cyiza, kuko ngo bashobora kuza bakarinda umutekano muri ako gace, hanyuma bavuye mu byabo bakagaruka mu ngo zabo, bakagaruka mu byabo baturutse mu buhunzi aho bahungiye, mu gihe batarimo byabiteye ubwoba ko isa kwisa n'ubundi mirwano yaba. Ariko n'ubundi ntago ari bose babyumva gutyo, bamwe bavuga yuko ibinyabwo bigiye kuzana intambara itoroshye ihangana rikomeye. Société civile yagaragaje ko ishidikanya cyane cyane kuri kwirikurwa rya M23 n'ikara gace. Perezida wayo yitwa Fiston Misona yizera ko bishobora kuba ingamba zo guhindura imiterere y'imikorere, aho kuba kuvanwa kw'ingabo zabo nyakuri muri akara karere nkuko benshi barimo kuzibwira. Yagize ati Fiston Misona, turamagana icyo twita amayeri yo kuyobya uburari no kuyobya abantu ku bijyanye n'icyo tubona kuva kwinyeshyamba za M23 mu duce tumwe na tumwe twa Ikobo. Turamenyesha abene gihugu n'amahanga ko abatera Kongo barimo guhindura ibirindo zabo no kongera imbaraga mu ngabo zabo n'amasasu kugira ngo batere ibirindo z'ingabo zacu shyikiwe n'ubutegetsi ndetse na VDP Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Akomeza bagaragaza neza cyane ko batizeye neza ko M23 yagiye neza cyangwa se yavuye muri ako gace ku buryo bwiza, ahubwo ngo yaba yabikoze mu buryo bwo kuyobya uburari ndetse no kugira ngo yitegure urugamba rutoroshye cyane kuri FARDC n'aba Wazalendo. Kubera iki kibazo, société civile irasaba abayobozi ba gisirikare kwirinda icyuho icyo ari cyo cyose cy'umutekano gishobora koroshya itahuka ry'inyeshyamba cyangwa se gushyiraho indi mitwe yitwaje intwaro mu turere twasizwe, ahubwo haze abasirikari ba FARDC. Mangi agira ati turasaba abaturage bacu gukomeza kuba maso, kwitonda no gutanga amakuru ku rugendo rwari rwose rw'umwanzi mu nzego zacu zitandukanye. Ati amakuru muyahe neza inzego zibishinzwe, tumenye ngo uru rugendo rwa M23 uwo bita umwanzi rugamije iki. Icyemezo kibaye nyuma y'iminsi mike abarwanyi ba M23 bavuye mu duce twinshi twa Ikobo, nubwo iki gikorwa kidatera icyizere, ahubwo bakavuga yuko bashobora kugaruka buhoro buhoro. Société civile yemera ko kuba FARDC ariyo yonyine ije muri ako gace yarinda umutekano abaturage, agakumirwa ndetse n'ibitero bishya kurusha uko byaba bimeze hari M23 ngo nta mutekano wabizeye. Mu gihe bategereje igisubizo cy'abayobozi ba gisirikare kandi abaturage bakuwe mu byabo baracyari mu gihirahiro, mu gihe abagarariye société civile bakomeje gusaba ko inzego z'umutekano zongererwa imbaraga vuba vuba kugira ngo iki gice cy'ubutaka bwa Walikale gikomeze gutuza badatindiganya, kugira ngo M23 itayongera kuza kwinjiramo. Kuza ngo gake gake kwa FARDC ntago ari ibintu byishimiwe, ahubwo ngo baze ku bwinshi ndetse afite n'umusada, afite ibikoresho bya gisirikari bishobora kurinda agace, ngo niho abaturage batekana bakumva ko barinzwe imbaraga z'umubi, barinzwe imbaraga za M23 yo bita umwanzi wabo. Ngo rero FARDC igira ikikora cyihutirwa cyane. Tuvuye kuri iyi nkuru irebana na FARDC, dukomeze n'amakuru yacu ariko kubijyanye n'umutekano. M23 iri gushinja FARDC kuba none tariki 14 hari ibitero Kongo yagabye kuri M23 mu bice bitandukanye, kandi ikaba ari ibitero bikomeye cyane ngo byo gutera impfu abasivile. M23 ishimangira cyane cyane ko ibitero bya Kinshasa nta busobanuro bifite, kuko ari ukuri biba urupfu no kurimbura abaturage, mu gihe Kongo yo ivuga ko kuri ibitero nk'ibyo ngibyo irengera ubutaka ubusugire bwa Kongo ngo no kwirukana abanyamahanga bateye kino gihugu. Nase Kanyuka ku rukuta rwa X yagize ati amakuru mashya ku ntambara yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku ya 14 Nyakanga 2026. Irahamagara abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga
gukomeza tubabwira gukomeza cyangwa se tubabwira ibikorwa bikomeje byo kugaba ibitero byakozwe n'ingabo zihuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu turere dutuwe cyane aho ibyo bitero zabereye muri mu turere dutuwe cyane. Yagize ati mu itangazo rye yakomeje agira ati ku cyumweru tariki 12 Nyakanga 2026 ku isa y'isa 12:05 z'umugoroba izi ngabo zagabye igitero Malemo n'ibice biyikikije mu gace ka Masisi. Ku isa y'isa 12:25 bagavye igitero hagati mu mujyi wa Myanja nawo uherereye mu gace ka Masisi. Ati komeza igira iti ku kabiri tariki 14 Nyakanga saa 6 z'ijoro bagavye igitero kuri Gasenyi mu gace ka Masisi. Uribuka ko byatangajwe ko Wazalendo FARDC bigaruye kano gace ka Gasenyi. Ku isa 10:50 mu rukerera bagavye igitero mu duce twa Luki ndetse na Gatovu tukiri mu gace ka Masisi. Ariko byo bivuga ko dushobora kuba tukimwo M23. Ngo igitero cyo kwigarurira Gasenyi cyangwa se Kasenyi neza kuva ku isa y'ijoro ariko kugeza mu masaha y'urukerera Wazalendo FARDC bavuga ko ari bo bayirimo byuzuye M23 kavuga ko ibyo bitero ngo zagabwe mu cyo bituwe cyane n'abasivile kandi ari ibitero byo kwica inzirakarengane bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Igisirikare cyabo gikomeje gukora ibyo bitero bibi cyane. Ibitero ngo bikomeje kugabwa ku duce dutuwe cyane bitera ubuzima bw'abaturage gutakara, kwangika kw'imitungo y'abaturage ndetse no kuvanwa mu zabo kw'imiryango myinshi ituriye mu duce tugabwa ibitero ngo na FARDC. Ronald Kanyuka akomeza agira ati hagati aho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushyira ingabo nyinshi n'ibikoresho bya gisirikari mu rwego rwo kugaba igitero rusange mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo bikaba biteje akaga gakomeye ku baturage b'abasivile. M23 iti AFC/M23 yongeye kwemeza ko yiyemeje kururinda abaturage b'abasivile no gushyiraho umupaka umutekano ugamije kubarindira igitero icyo aricyo cyose cyagabwa n'ingabo z'ubumwe bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati tuzakomeza kurindira umutekano abasivile muri rusange. Muri ndi tangazo ryashyizwe ku rukuta rwa AFC Alliance Fleuve Congo bagize bati ingabo za Repubulika ya Congo na polisi PNC mwebwe abakorerwa ikimwaro uyu munsi ubukene no gufungwa na leta ya Kinshasa kubw'inyungu z'ingabo z'amahanga n'abacakara b'abanyamahanga cyangwa se abacancu, nimureke kurinda ubutegetsi bwiteguye kurwanya abaturage babwo. Nimuhaguruke kandi mutwumvire mutumvira ubutegetsi, mutumvira amategeko amabwiriza y'ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ubugome n'ubwicanyi bwica abaturage. Igihugu kizabashimira cyane. Mu itangazo M23 yahamagariye abasirikari ba Kongo kwanga kumvira ubutegetsi bwa Kinshasa na polisi bakabwigomekaho ngo kuko ngo n'ubutegetsi bubi cyane bukwica abasivili. Ati abasirikare b'ingabo za Repubulika ya Kongo igihe kirageze cyo gutekereza cyane ku hazaza h'igihugu cyacu no kugaruka ku ngaruka z'ibikorwa uyu munsi bitera ibisasu ku baturage b'abasivili ndetse no ku bisekuruza by'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Iti mbere na mbere muri abanyekongo abahungu n'abakobwa bo muri iki gihugu mufite imiryango, abakunzi n'imiryango yifuza kubaho mu mahoro. Nta nyungu za politike cyangwa z'umuntu ku giti cye za Chilombo zigomba gutuma abanyekongo baterwa ibisasu cyangwa se batera ibisasu abaturage no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo banyure cyangwa se bubahe ubutegetsi bw'abanyabyaha. Ati igihe kirageze cyo kwanga uburiganya bwose n'ibikoresho byose bisunika abavandimwe na bashiki bacu abanyekongo kwica no kurimbura abaturage b'abasivili. Intambara yo kurwanya bene wabo igamije gusa gukomeza amacakubiri, guteza imibabaro no gucika intege hazaza y'igihugu cyacu. Iti musubire mu bitekerezo, mwongere mutekereze. Amateka azibuka amahitamo ya buri muntu. Inshingano nyayo y'umusirikari ni ukurinda abaturage b'abasivili, ntabwo ari ukwica abaturage, ahubwo ni ukugira uruhare mu kubaka Kongo yunze ubumwe ikomeye kandi iteye imbere. Ikomeza iti uretse inyungu za politike n'ibyifuzo bya leta ya Kinshasa, tekereza ku miryango yanyu, abana banyu n'ibisekuru bizaza nyuma yanyu. Kongo y'ejo ishingiye kandi ku byemezo bifatwa uyu munsi. Ubumwe, amahoro n'icyubahiro by'abaturage ba Kongo bigomba kuguma mu mutima w'imihigo yose. Aya ngambo yavuzwe na Corneille Nangaa binyuze muri Alliance Fleuve Congo ashimangira neza cyane ko bari guhamagarira ubutegetsi, bari guhamagarira abaturage
bari mu gisirikare mu ngo abasirikare n'abapolisi kwigomeka ku butegetsi bwa Kinshasa, kutumvira Tshisekedi Chilombo, ahubwo bakagaragaza neza cyane ko ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo ari bwo butegetsi buteje akaga n'amakuba, kugira ngo rero barengere ngo abaturage b'abakongomani akaba ari ngombwa kwamagana cyangwa se kutemera ibyemezo byose Kinshasa ibabwira, ibyo ibategeka gukora ngo bagomba kureka kubikora kugira ngo barinde ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bamwe bati namwe murasetsa ko namwe babashinja kwica abasivile, ubwo ni ugushinjanya. Nyuma y'icyo ku nkuru y'ibyabereye i Goma, sibyo? Abasirikari ba FARDC bakuru bageze i Goma bari kumwe na Viviane Van der Pell uyoboye cyangwa se umuyobozi wungirije wa MONUSCO, baje kuganira n'intumwa yihariye yungirije umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Viviane Van der Pell yageze i Goma kuwa mbere mu ndege ya MONUSCO herekejwe n'abasirikari batatu ba FARDC barimo Lieutenant Colonel n'aba Major babiri. Urugendo rwabo rwari rwatangajwe na Kinshasa mbere yuko baza ko bagomba kugera muri Goma. Abapolisi cyangwa abasirikari bashinzwe guharagarira Congo mu tsinda rya AGVM, Expanded Joint Verification Mechanism, umwe mu mikorere yashyizweho kugira ngo ishyigikire iyubahirizwa ry'amasezerano no guhagarika imirwano hagati ya Congo n'umutwe wa M23